kamoza pa mwezi weni wa society masuzo ya kuchepako Ngo kutisha makumba mweni ngampasirani. Ya no tugolia kusa everything sandika. Ya ndrama zinandishomeni ngana zinandi ndarama. Hapa chito hii wanjira na kulemba chito chomeni hapa ngani nja kuti kuba kumbika kulimba mtima wanipulikisa ara mkona vantu vakwendera magari moto mavichivichi oro ndene gamoto zengwendera zenjinga za moto vichi para nafika pala mungushitano ta bwana tukumbira bwana ngani njenei para wafika mundu pangani ya kuba no shitima wanipulikisa para umona kuti maini muzimai tola chimai gwaza tola ndara mashingiri niliwaona uzenga hapa moto ora ndena lasa na futoro para kuti jefuti tola chimai gwaza utola chimai shira gwaza utole ndara mazira ushite vi ushimbiri bwana nini wonoze kakari mwanimona namna valira so chisisi yakuya kuti para umundu uri wako akoreka nokuzunwa myako nikabuzunwa nokuzunwa cha kweli para iwo koreka manya vitaka ine nineka ine manya plani habari zenileka nyafamba waso naso diruso kwikura polisi kura varara polisi tukumana na hiyo so maringana para naipanga ti bongaga iranga ushe kuti wana funisken wantulikise abanye ko ene Zimba ene Devi ene Zulu avene Mr. Smart wose vara valikulemera chifukwa ndine kulikise so chukulimba kulimba mtima bwana ine mwani wona kali na mbili so naona katiro akakuza hapo hapo katiro akakuza hapo ya so shukumbika chapta para wafika hapa nganjo taka acho maso pandara waona sono nchito tayamba wanipikisa na unako mafoi chikwama shona chiponi huko na nguseshamu para kuchimbira pana unataka seshamu kwani muri chikalikosa kabisa so nangu sanga mwaka foni yesu usanga hiwe so kanja kuchiponi foni zitamkukulisa wanipikisa ini ni bwana wako wanipikisa nya bwana chukumbika kulimba mtima so kanja kuti ini ni bwana wako foni zingagulise pana kagulisa ineza kugawira ku kashoshoko wapuli kwani nangu squatation ndine kwa mama iwe na usunda kuchimbira pabagi para no show yola ndivyo tikukana tikuti para vintu kumbakora nako iwe kuiba wamba sana Afrika bwana Afrika bwana itipange gazeti yakwe ngulira tena kudandaura sha drama iwe nikishitenge uyu ngulira waka kuti yani Afrika bwana mise night wena ukitakuwa nangu quotation ndine mama iwe so ine ndio ndamanga kanda na pulika Wanawanena nguya kutauni na tunauta kutauni kule bwe napanga vintu vane vinanandi vose vya ukumbikira na oda vitenje skapato vishi vandu tumanga ukumanya kare wena wena kukula una oda mashita vishi mbwena mtikando wapo nasangana na wakuba halakuba ndena nje mwana wangu wakuba wala wanipoka kuambira foni kulikalikosa kana ngwana kubashita vishi wanipoka mwana wangu na wera kona shitima shomini nguma ya makosho tukaitipange mbuni kata kulanga mwene mama ndena tengeshi pama ndena ndimona ingira ya mama suru wena ngona kumbishoko ina mama kusanga mwana mengo ndalama so foni ya so nifoni mbuni tukapanga mpalira panga kwa makora mbo ndio foni wangu kulira mkagusana njita mama mkagusana foni mbuni njita foni yake ngo ikashi foni ule mama Samsung ya mama siku pali jomuna yakale ngampani posokale para kutina mwana rume so mwana mepa ngampona nikuponia uwize ngena ifoni ya Samsung na leso nikumpenda kale foni tumbwa nyamlenge to kama mrongo ndarama mama mzamuona para vishi mzamuona mbwe uizenge tukumpokelera mwekani foni pano paimba nga mulongolani kuno kuimba kwa painga mistake ya mama kumana na wangungu kwa kumamtauni wakuaibira foni ya Samsung
Ya so para mimi gulenge kona fonane umanyamulire kuna wa mama please chonde kakapo nikaza business. Okay, amza msangane pano pano. Yanaonga shughuli. Wewe wachita makora mwana wangu.